Forle ke lipie Jehovah kishike uke ni pe prapo chipie uke la ke lie dikriu kishike ke teze ka ke shise di pu modzu forle ke nko ke lidi uke ni pe chipie bukishike forle je nko nuketsu poroshoke uchike shu Jehovah modzu kutulike Jesus Christa uke la ke le zase pete gozelia chedo tekruKESA Sunday KERÜ mu uke hula baptism mu communion Sunday risa ngola meye sege jati suja wala de ngo ke zedi talikro wachedo mu sogo ginri ni pubu ngoro chese sase u doje uke seseva di keze gerchuni ke krotoletin KERÜ liro ngo pete keze dilike viku Khriesedi hisoru hinisi di nrshoje keze talikro Keze se thalie sidi Rüülavono chilinu tsali kenye keze chodo KERÜ liro tsali ku sere pengu sidi mefe teta keze tsali hanya chuvudo pete keze se thalie dum
se foșete, Uke meșenu azeli. Di meshe ke shashe ta ke klamo ne ti do go program ke kra ke me ke kraba sala ugo ke ze meshe ke shashe le mu atela no amen chishe do teri tu liro ugo ke pano fe go ke khrienu te kre ke sapo ugo brala li de sala te kre ke sa ha mu ke le la ke te zibi ni bu zhe se uto mi bo bo ge zhe u kha prebi ni bu zhe to ke se ti do ugo program no ugo ma to che ke me ye ke kraba sala ugo ti do ko ma to che ke kriz bette go la cha shin terioli ro ugo pastor Visato la cha she ke bo ti do ke me sa zulu kha shi do se ni pu di se for ke za shi do se ni pu ke kra jari ke se shi do sala ugo ha si mu ke ko cha be bo ti shi do ke se she ke pla te mi zo ke la ni pu bu bo ma si mu ke ko be bo ti shi ke do la bo la cha do ke se uno no go mi KEHOUCHIE me fe die ti do ke me sa zulu fu do di ndu go ZHAPU khasha sala ha ko la ri ni pu te si she u go la cha she mu ukrono ge shi mi pe te la ri cha she do ke se ti do u go ni ju go Sunday school go la ri cha she online nu ke hu ge ba go la ri cha she se u go program ke krize TSALI ke shiri ke secretary siro KETHODIE ke phri mu
파토게 그리저 무게 못치게 바고리 니부 두게 소골라리 게 테시비 니부 지서 뭐 참고가 소배때고는 우고 계세게 누레디 제도 프로그램 배때 가비 니부 벨레시디 우고 메지멜로리로게 메시게사 할렐루야 리시도야가 저 게크리엔수 게메사포 mpesile nzatsele potike vi bavado ke vi haubi heko tsalashidi heko bu ke nur hedi heko nidi ner sole ke vi poti hauri bi heko tsalaka salam pesie no ti do tekreke sa potike vi bavado ke vi bo bi heko tsalasha heko ke vi ke kono vorli mole der no heko krimungu meshidi no heko ke la sevor tekra hauri praga salam pesie ho heko ke lu ha mozunu nipu heko somomu sumomu no tekra haunuri heko seshiji heko meje heko zo fego betesile heko zido mi popo gaja heko shakar no biem ho zeno la warya we no heko ma tobe tego no heko krosha heko seme do ke meshile lerke lipe tego bu ingino THEJA ke sangole zido he pastor Visato ri biem pelesha po ke mesa zulu khasdo di do zhate 0 point KETHODIE receiver ke sashdo nipu ka jari ke seshdo non hasi ke ko pipo ke susheje sidi pobu KETHOMURO FUNUNUN ZHAPU CHISHILIGA DOLA NO POSEME DOKIM HESHILIE ZIDO SIRO HINONO MEFE DIE KEPHRÜ MEFE DIE KEMESA ZÜLUKEPFÜ DI UDOJITA HIE HAKORI KALABIM PELESHIA NO KOSHIKE TEPFUSHE SHEPEKOSHE UKOBU MPRALIGADA NSILIGADA MPELEGELE HALARI KETHESIBIEN SEAWE ZIDO MHATOCHE KEKRIDI SHOVAGADO PETE KESEBE SALISE ZHAPU SHISHIGADO GOSHIRI KETHODIE PREGADO SHIRI NIPU LOWE SHISHIGADO GOSHIRI TRAFFIC KEMEHO GOSHIRI NIPU duga shogola siro nipu KETHODIE pressure do pet tego kabiem mozunu shisha ho no hego ma to terri no go talaka so se me do kem he shilije hego somomu hego tashomo there is no there hego crusher nke me saro pu bi se hego seshije jido heno no Sunday school go la chaya no go ke hu no go zebale ma pet tego no go bum bi ke rio shile jabi Sunday school no go ritz she ke pata go ritz shije siro nipu tie online no ke hu ke ba tegori bien peleshiale no have to bet tegono ko mi bobojo krohishe nrofu bi se mi bobojo shishije heke hunde ke tsake chimi go volume ga da gori kapien peleshia ke tsoga mezi shige jogori kapien peleshia ani pu heko zido ke nur hedi hako pette bien peleshia we heko ma to terrin wotala ke zo mbu ke rio shile ke no shile heko bu ke tomuro fununu nir soliga dola zido no on to ma pette gono heko mozrile mu heko lerke li heko bu inkino THEJA ke sa ke ni ke sa ke ko ke sangule di hego zido ke hu program har bizomonya te Kraho nun jiri no hego rogor ke sela wo potela so shije di pa pe te bien pele shidi nki ngu ke meji ke kro THEJA chabe pe te go gi shishwe amen zie ZLUKEPFÜ tiu se boda to sibi Tisoviwe, Khriesao ha kileo zano petego kelusia, lugo chale kitam hi mu pesi ke vom hi di jedo kepele zulu kabie, unyo nyo mien pe di go zodo mo jiem hato sugo, suvo da dio. DIEKEPU liro vitiko pizo. Vitiko liro ni dinuto mu nipe huno pizo unye no fude. Relax. Vale. Vitiko pizo. Ready? Vitiko no Jesu Krista lipien ke la kliu chuledi ke lu ka sapo lu da dio on pepi girela po nyo mu ke me sar fu zanu baptai sisiawe Khrieseno tionyo pesiye. Ke krinizo mu atu pesiye unye no fu. Khrieseno tionyo pesiye. Ready? Take a deep breath. Khrieseno tionyo no Jesu Krista lipien ke la kliu chuledi ke lu ka sapo lu da dio on pepi girela po nyo mu ke me sar fu zanu baptai sisiawe Pelesinio rio. Atule mu angunyo rio unye no fu.
slow, yeah. Khrieseno Rio. Khrieseno no Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Megotono zine. Pesizo ko mu nipino zine unien of. Slow. Come on, are you hurt? Megotono zine. Slow, ne. Yeah, hand, yeah. Megotono no Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Slow, yeah. Slow. Nosino kele. Gen kele mu meye hole unien of. Slow. Nosino kele. No sino no Jesu Christa lipie ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Slow. Viketuno Sirie. Vire koto mu Kevizakieü Sirie unien of. Slow, yeah, relax. Viketuno Sirie. Viketuno no Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Sorry. Yeah, okay, sorry. Khrieseno Zao. Khrieseno mu shipule Zao unien of. Slow. Khrieseno Zao. Khrieseno no Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Deborah Tsuro. Atoli mu late ketuneni Tsuro unien of. Deborah Tsuro. Deborah no Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Nikede Rio. Late Rokosani mu late Tekruvi Rio unien of. Nikede Rio. Relax. Nikede no Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Yes. Nikimhe Rio. Late Rokosani mu late Tekruvi Rio unien of. Nikimhe Rio. Come on, Nikim here. No Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Prino. E atako mu besa unien of. Slow. Prino. Pino no Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we. Nize Chicha. Petevito mu visono Chicha unien no. Nize Chicha. Vale. Nize no Jesu Christa lipien ke la ke liu chili di ke lu ka sapo lu ta tion pe pi la po nyo mu ke ma sar fu zanu baptise sia we.
Vivor kotsu. Ketusilie mu vison laze kotsu unieno. Vivor kotsu. Yes. Vivor no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo luda tion pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Tejanser kinso. Dorothy Mulade Kevi kinso unieno. Tejanser kinso. THEJA ser no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo luda tion pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Vikokone meyase. Kivitsone mu vikeno meyase unieno. Vikokole meyase. Vikokolie no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo luda tion pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Kelhunguna piena. Dr. Kezenile mu Dr. Vipresono piena unieno. Kelhunguna piena. Deep breath. Yeah, ready? Kelhunguna no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo ludatio pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Vilhushe Rio. Hebu mu nyanbeni Rio unieno. Vilhushe Rio. Bilusie no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo ludatio pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Vikotyo Shia. Tepake kono mu leid nikatozo Shia unieno. Vikotyo Shia. Vikotyo no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo ludatio pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Vipre kenau. Sweku mu visi kenau unieno. Vipre kenau. Next. We pray no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo ludatio pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Kelesa pusa. Tosovise mu Bubule Pusa unieno. Kelesa pusa. Ready? Kelesa no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo ludatio pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Zaseto zuto. Rokosale mu pelebi zuto unieno. Zaseto zuto. Zasito no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo ludatio pepi kilela po nyo mu ke mesar fuzano baptize siawe. Zavi voto sopfe. Nilasa mu pelubino sopfe unieno. Zavi voto. Zavivotio no Jesu Christa le bien kala kele uchledi kelhu ke sapo ludatio pepi kilela
po nyo mu ke me sar fu zanu baptize sia we Kevingu to zume. Keningu zonyo mu late kedol hunie zume unieno. Kevingu to no Jesus Christa libien kelak liu chledi kelhu ke sapo lu da tyo pepi kelela po nyo mu ke me sar fu zanu baptize sia we THEJA shia tepeke kono mu late ni ke tozo shia unieno. THEJA shia THEJA no Jesus Christa libien kelak liu chledi kelhu ke sapo lu da tyo pepi kelela po nyo mu ke me sar fu zanu baptize sia we ke penyo fa pezi we u bom hatho ke mi ye bo tsikile la aka cha bo tsidi ro shom hatho ke kri go tswa ga da so cha do ke khrie ni pu jehova zabu za ye chili che do ke shoti po ma kere hanu no he ko mi po ko cross di he go bu ke pele zulu khapie henyo go mi me fe dia kwa tsgile la thezia no he krokasala che do hato ger kraho ha chili de thezia we he go haidi roshom hato ke kri ge za chla ga vo petinu non to he go mi bu ga chika saslie mo hato the nu thela ga cho no za ye chili chi ke thezia sense di jisu zanu chaye we amen. Before us that we ought to go.
생주의 괴거 니어자리 기지비 저거 츠비에 니 부자 부츠께서 요 베테 대장울이웨 요 베제웨 대그가 사하노 지수 크리스타 자누 버게 바베테 켈루시아웨 응거 산데 미치 그 차츠리아 지금 히디 메츠게제 제도 ABCC 미션 하톨라 차도웨 뭔가 딜레노 투게밤 헤디 아 프라케스디 응거 게노 헤디 게 차츠리도웨 DZEKEPU August ZHAPU no zathenie se missions zadudo idi ABCC Kraho KEHOUCHIE pette bu u ABCC mhatho mu mission kola chaya do poti house ko mission department kese ko board member ko mu mission mhatho pette ula chadio unko ABCC mission director tsakaba Reverend Puthavil atha nikha ABCC associate director poje ke jedodim hatsagaba ki kruvil hu yos che mission board ZHAPU liro Reverend Kelhuseto nagi chairman Kelhulezo sia krenyo moa jesenguno chadi bimele sets zakebito THEJA puno pucho mu ABCC nu department ke sego Reverend Dr. Tseilievinuo executive director ex officio ABCC missionary thauliro ngoje magazine board parba kitie nigo Zhünyü mohosili bingo Zhünyü petseri hatsgaba gongule domu hanu ngo chapolir utemie missionary tsgaba mi hediye dieba ABCC Kraho mi temie meza bi ZHAPU tsgabaro mi ser hesorikenie utemie kikru peteu kikru peteu missionary tsgaba kikru ker dieba she chazu foreign seye tenienu tetsaker kenu ZHAPU tsba Indianu state tepnu tetsaker tatanu ZHAPU tsba muhago apemedi ngo ke chanu nego ja dieba muhago ha ke zedi ke chatsadowe ABCC mission director ngo za pragasa associate director mu mission board nu tsprtsgaba pette gola chadio ngo za kezodi ngo la chasaje ke penyofu hasi se ngo chatas nunetse penis mu hitie tsepejas ke tiola chadio jaki niulio missionary tsgaba ko India nuri mu chazu mission pathok tsgaba pette gola chadio ke penyofu bubu se morke sho kapie ko tske tiola chadio uko bu uko shri uke penyofu japunu DZEKELIE se ke za zole ke tiola chadowe seuliro ke penyofu bu le thomie ke krape ses ke tiola chadio mo hanu le thomie rbi ke mo unko delienu magazine unko mission director reponun krobori ke zasamus no education music mu instrument bazake se hakoha si ke bamie hakoha se di Vodi zaputsili hagindushi ke penyofu zaputsili Kevi ngo se more short sebaz lango English ke patha tsunuri music ke patha nurimu baza ke sa ke senya ha go nuri lai ngo lai temie bu to parle ke do ha lai chadowe che cha dioliro ke penyofu bu temie hasadi polleyo no sukiraka se more ke sho mezale ke to la chadio utsu banu ngo ke cha ke tsunuri pette modi volume zomushi kagolai ngo mi powezo helas di uke penyobu ngo tsabanori ngo hagolai chasagedo kinu rabimono kinu voda zushi ngolai chabagedo holai ngo pete Khrieseno di ngo pete kezedi metsa ke chasagedo me potisi levide ke kredo ke masa pojo ba poti holai pe shiwe no ke gobunu shi ke nur hedi keze ke hubo tsari ani pujo hova ke no hedin ki chali ki bi poti ke bi hau tsaka slam pe she hego che ti ani shani pu hego ABCC no ani pu hego mission hatwa department how lai how bien beles he ani pu hego no che ke zo shani pujo wa ni no to sa ke za hani pu hano matsa ke ba ko shi ba te ro ko si to di che ke zo bo ke li hego mo zi no ani pujo hova matsa bo ke do ani pujo hova ba o shi hego mission director attaché po ze ke ko hidi matsa ke ba ki
pu vil pu shiri khabien tsi ani pu mission board pro kelu set to shiri kelu lezo shiri kenu mo shiri jesemuno shiri pi mele shiri zakebito shiri pu no pu cho shiri abc department ke se ko shiri reverend le shiri ze gomi po ke ani pu jo ba no teja ga sa ka ko tsi kenu he ke za khabie ko tsi de bono akyo ku bo her se ke bo pete shiri kenu he di cha tha me tsi ani pu no an tia masim hale khabio tsi nun ne tse ben nisa se amon bu mi tse tse be za se de bu no ani pu jo ba ha to ha go no ani bu he tsi de ke bi to se din za pu tsi le tsi che ani pu mu ko missionary ha to tha no ani pu he ko india no shiri cha zu no shiri ani pu no ha tse ke ba ki kru ke kriza ani pu ha go ami serkini o me za ke ba che missionary tse ba mi ke he dia ko ani pu ki ku pette ani pu ze ha tse ke ba za pu ha tse ke ba ani pu ke dia ko se te kriza te tsa ga te she ani pu no se mo ke sho ka bi tse se ru ko se ani pu shi bu se shi ani pu de le ke vi ka za ke no ani pu to sa se ke le tsi che ani pu che no ani pu jo ba no le to mary pesesas jani pujo hawa shiri ubunu ani puthe pudi inke ki hanu tu te pudi to park le chani jani pujo hawa sit tu diani pu unza pu hanu to satsi no ke pathami shiri ani pu baza ke simi shiri music ke simi shiri bunu ani pujo hawa hanu ke ke sunu ani pujo wa te pudi ani pu unza pu tsibe to park le chani jani pu mo ani ko ani pu sikira sai se mo sho ani pu no so bunu she te me go ha sasali ani pu ka to ke sa me bu ni she ke nu do da mo di ani pu jo wan ke hanu to par ge le tsli ani pu ka ke se mo ni she ri ani pu bu no re me ti da mo di ani pu me from avoid ka se ge le tsli mo ani pu ke cha ke tsi me bu ni she ani pu jo ba re vo ba da mo di ani pu wan do ani pu ke le tsi ke tsi precise di cha se mo ke sho no ani pu te pu di cha sa ge le tsli chi e ko ham ka te se pe le se yo pu no yo ke cha na le ta ani pu me do ke me tsli chi Jesus Christ za no cha sa we Amen. Ngo chero makingu ge ze tiu potisel ga mo ashers ko kolye vide ngo makingu le ge dola ke chasel ge na me KRÜTA ke masabu Jehovah no jabi hyo tsis di songe te jago se di hego ni ba ya we che dozo shiri hego ha se vori ntsa ya we no hagori se me do kim he tsili chi no tsaka ma sasadi me do kim he no pot tu tsadi se ge le tsili ke hulyo go shiri obu no ni shedi to par ge li ha ni pu no te jaga sai khape tsa ge le tsili chi ha pete TSALI kabien tsidi Jesus Christ za no chasa we amen
Tisoviwe Krista zanu petego kelulasia kershonu vor haidi keze pochedi kepekrogaba kepenyofa rshogaba kideri pomarishi homie chedonu teriechedi vor ukehu ubisinu kepekrobaro Jesus zanu Niko zelia, homie potiket chasino, vor kekro tokeza, kershonu kepekro keza tsabaro, unidi niki huburi zelia we. Haki hakebaki, kehira kabaki, UBC sedi ne kepele kehuchedi, keze kepekrovoje, kezase niki chasya. Ugo kehuburi sibade, jedo. Ugo nyonyo go mi mefet die Jesus Christa u kepele prasha ndu haki hanu ugo japuri khashadi jiha lelie idi chedo kepele zulu khabi ugo sekasham hathosile de kepenyo fe bezie mochie ugo zekelie mo kehuburi ugola chakasha tipo bibalin ba ugo kekesham hoza haki hanu ugo la diepokenie kepenyo fe diepokenie prashadi sesine ugo bokho kile so hachn ba. Brothers and sisters, we are so glad, we are very happy that you have taken a big step in your life, making a personal decision to accept Jesus as your Lord and Savior, and also receiving baptism this morning. From now on, you are bona fide members of Union Baptist Church Kohima. And more importantly, you are ambassadors of Christ. And you are part of the spiritual family of Jesus Christ. And that is Union Baptist Church Kohima. So from now on, wherever you go, whether it be your school, your college, your home, your neighborhood, wherever you go, or wherever you are, remember you represent Christ and His church. And that should make you and me live in obedience to God's will and to live for His purposes. You are now ambassadors of Jesus wherever you go and wherever you are. So may God and His church be blessed through your membership, through your involvement, through your support and service. May you be salt and light in the world. Kepenyo fubu japie niko mye pobaga tsudi niko ri niko kepele prakasha mejidi kepele suhasidi metsa mechidi kezie chadi kepenyo fala lufu keli themye chatina romiko suru die kerkenye mukerse ako hanyo gola prasado. I will read from Romans 6, 4, 12 and 13 for you. Ateni dunu prasawada do we zulu fagachanu po seuze pochdi ukruade sidi pozaye se ke sienunu Krista che perhila ke liye he uburi ke luka sase luli ke tula salanya ko sieta ligivi chopu mengu diese chdi ke pumabu jereta katyo nyemo moho di sayeta je isi. Romans 6:13 says, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather, and more importantly, from now on, offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. I will call out your names, and you can come up on stage one by one, and the church will pray for you. Kinha ukrunyo gozako pushabagatala suko hapula modado vichiko pizo Khrieseno Zao peseye Pelesino Rio
Megotono zina Nosino kele Viketuno Sirie Kringunyo Hyor Deborah Zerho Nikede Rio Nikemhie Rio Prino Nize Checha Vivor Kotsu Tejaser Kinso Vikokolie Meyase Kelhungun Piena Vilhusie Rio Vikotyo Shia Vipre Kenao Kelesa Pusa Jasieto Zozo Zavivotyo Sofa Kevingutyo Zme Tejaser Shia Pusipuri ukihula pomakere tisojabowe kehiro memefe diagwaha kepenyofem hodzunu mu kristamo hodzunu kideburi pomareshi ugo kelhula kepenyofe thezia ugo ndu kechatiunu vori utsuprogo monzunu ukehluja puri khasha pumenyo sesa pumeche sesdi jiha lelie musuzedi jido kepelu zulu khapie ugo tsede ugo kelhuginu ugo ZHAPU Krista mobu THEJA ngukile so hachathina ugo pette kezedi kenurhedi nu bochdi chi do THEJA chapie unyonyo ha ko ha mi popo kelhunu khasnaba sala petteri kezedi ugo kelhula ke thezi khaslie ugo pe pikilela ke thezi khaslie mo haidi ugo Krista seji sidi Krista moze pochdi ZHAPU hu ke vono ke penyo fubu ugo crossdi Keziacha mumila THEJA chali getola uko pette kezedi kenuredi uko la chali di apotela chizdobe keze ke chachali dome ke khrie ke mesa ni pu Jehova teche teru zapu zaye pette se njiyewe no kideburi vishi no kideburi hikehu khrishi henyonyo ha ko ha Sunday school no ugobunu Sirie ukepethami ko jinunu mu ukrono jinunu bu kepele chari silie no ugo do josa di ugo bu krisar chsia kele haunu jisu krista liepie ukela kele uchlie inse jisu dodi mie popogaza utho uginunu pepikele la hego anthezi yawe mie popogaza keluha pomare thorwe mu hego chido kenu ready Keze Krista mochdi Hinyonyo ha ko hamye kopogatsa khapie njinu shewe no japie vichi kho tche no japie kreso tonyo tche no japie pelesinyo tche no japie megotono tche no japie nosino tche no japie viketuno tche nipuno japie kringunyo tche no japie Deborah tche no japie nike dezo shiri nike mhezo shiri tche no japie pinori tche no japie nize zo shiri vivor zo shiri tejaser zo shiri vikokolie zo shiri kelhungun zo shiri tche nipu no japie vilhusie zo shiri vikotyo zo shiri vipre zo shiri kelesa zo shiri jasieto zo shiri zavivotyo zo shiri kevingutyo zo shiri mu tejaser zo shiri tche go mie popogatsa u thyo u ginu pe piledi utinu pragasha Krista ke pelle ha no ngumejedi ugo ke pelle ZHAPU suha lilie idino ugo khabie ntse sha hono no ugo ginum ha ka jatse pa probie ugo ke tse ugo bu ha ko ha sedi lie chlie mo Krista mori ugo ZHAPU ugo le thola mo ke ze po chlie ke ta hono ke huburi ugo la THEJA nguje no jabe uchasa mo ki kuri chasa che hego ugo mi popo gaza ke lula ke thezi khabien chasa di Jesu Krista he ke lakli uzano chayawe amen amen je jidi ke husunu baptism certificate ke yebe ko chasa do mo thelano pete ke jidi go tla jidas do we
TSD KETHODIE persecutor Bubu 하고 학교리 리로 코디 부티 세계에서 왔죠. Jesus Christa Rakilu Zase, Neverga Babete Luciawe. Ache KETHODIE Prosecute Oliro. Chilico Tute Krewudi Giratefer. Kusoku Hedetapo, the new Hedeta de Takezo. Chilico Krewudi Giratefer. Tute Kusoku Hedetapo, the new Hedeta de Ta. Nkinu kevor ke lakelie mengudi arofe mehu mejete akemere ndiugiba ndie kevor mehodi amhi merete abushe no kichikipo anu chepeliota iba as mikunu chjes pomhete siederi no herkelie joko rekramotamozo jakitsu nkitue que se balieta no kichikipo apeche pen ya ke jakogi THEJA chshte yaga mieren ya ke mokwe ala teke telete uko njo varhoya no dia khake shko pete potu pocha ke jnu apeche wate akroshje Ukwe kiju nu abye pejwa nu nyozo deri a nke lejoko kawamo nke kre ngu kemeshe nu achepe hishi sitze a ntie nu joko metziletio ke pinyo fubu jabye podie premo renekele kom hogi baletena nyopeje Nipu DIEKEPU lekada moza jido KETHEJA kakasha mu uli thomi fu bola chagale ti balin ba ugo mike kari atsibu meyase siba po tichese uke husu chidi pidi asamnu mailu gajar na bonu body missionary tsavor tichese missionary chagado term po commitment su hat sili di po tie vorbade mu jedo kezedi pola KETHEJA khagasha tipo balina ba po Shalom Bible Seminary nunu po MD Tseilievinuo mu kehu po vasi ke vogi po nidi a mission hatho sesodo idi po commitment khasidi TSE su ha chile de po doyo po early lie idi kepenyafa kim hidi po chat hasodo shi ke su mejidi po pe pi ke salali di le thochego su no ba po javis sedi de thomye thodi sacrificial sedi po pidi mailu ke jar na yo pono lesiki yo pono ri petha ke petha cha se weekdays ki go te hesie tuition khapie rna nu hichu gori cha se Sunday Saturday go prayer house yo po ke huki yo pono po ugo missionary tsagaba don bau mu puki crusade le thot chevor ke pusipuri achibu ke lula ke penyo fa THEJA ba we no ba yo po banonu se thasu na achibu no kya ba shi okay ugo po ke lula ke penyo fa THEJA ba ugo program ke kri ba gazala bubu ha ki share zo gaza su chlo da dari battery achibu su siba mo ugo ke zedi pola ke THEJA khashali na ba ke penyo fu bu po pom hodza ke penyo fa fega batiu no ke penyo fa bu ke ko asi chatha se po crosslie mo po chatha sasli ke tola achi bu he go ke lula ke penyo fa THEJA ba mo u ke husun sunri le tola pezi ho ke suri pulasia ke penyo fa bu jabie ntsi ke le so acha thina
ugo pette keze kenu rebadi a ugo suchidi achibula ka thezi kakisle kakisle do ke kreni pu yego poti pette nu thezi molikan jagaja or krabawe pakek krala nu hebunu thejangule gaja haki ha zoshiri mu chazu zoshiri hilet lieto melari thejangule gaja lan pe jiwe muno chedo hego kepu gashem hedi japie achipu chidi bobu teachers se asamno mailunu missionary chidi politho term how hachigile la he enthezia we pojapu ke vigola he enthezia po ke vi thosedi poja chegasha po poti pomhapro po ke vi thokhabie hichunyo mego bethagasha ernanu temego herchagasha ula chagasha ugi maki vichagasha mo la ke zibo chdi po luvogasha ko har kadi enthezia dile ke vi japu ke chunuri po thefus sedi se japu chegasha pragasha hago betela he enthezia we thie hego ke nu ready achibu ke lulan thezia mu pakhabie impele ke salasia pom hojaja no polam har kidi bu bashi hego sugo sichomo deri ipu pakhabie impele ke sa no nong mejidi po chat thalije por golije po chepe kosije mu pom hatho ke via ko halari no poja khrachepi poje mu bubu vogeto tigunori la le thoke vi thofu bochdi japu chsa voje medoli ro bubu vogeto tigunori ni pu le tho ka ja sa chedi pori khabiem pelesia mu pukki kuri khabiem pelesia usie jare u ki kuri u khedi mu le tho hawale pe jadi u khakasha hawnu no japie bozo kamo posie jare ri pukki kuri tche hego chido achibuki lula ke thezie nzdi poka ke sala bien pelesdi jisu zanu chayewe amen amen bezie pal bide bubule KETHODIE premenyo se keslan bezie ugo chili kribudi kertefa how ha mejivorje muchi doli ro verse care heta ta ponu nu heta ta ta go cho 81 to 88 how ha mahodyo tha ndu akinu pokasha medi haki anu unyo go baptism ZHAPU rnasha mikrobo ke krisar go KRÜTA go mikrobo ke charita sha ugo ZHAPU rnaga ba habo urche se ga zo boli ro kepele mi chile kadala rakada supuzomo deri kepele mi chile kadala krista kinu uni bagada so hapusha mikrobo uki kunu ukelunu kere makere kemeje gaza hazari muchiri je ke sega basu haripu mikrobo krista kepele no khakasa tiu no shiri ki kunu ke sega jerize ke sega ja ukrba mogada sikati japuri rnasa a ugo japur nabadi papo lega sab bagazo boliro the Christian life is not a bed of roses krista kepelek lhue rezuyamo mikro boliro Christian life Christian kepeli me chada sim hapet te potu da do hapet te chkhira do poti pet tinu ni bada do igaza keleri baya igaza kepetha diri baya musuri ke thozon he dei kepelemi ke kari krista jezenu khasho zo shiri ke meje phi ke ja sigaza se ke sebaya zo sala it may be true that some Christians experience comfort prosperity and joy or happiness but there are many Christians who continue to struggle and suffer jisu thozori pokelhu mohoshiliro ke meje ke swangule jisu sejigo apostle go kepele keri go zoshiri u kepele lanu rogo kata swatch moderi kepele mietsi kata la ke meje ko kata sikaza jeri ugo bible no sipevi seba jisu tho johan ker soru seresin pugaza nieko kije haunu ke meje zo dio isi in this world you will have trouble
Deri Jisu pu gaza take heart, I have overcome the world. Ji do pu gaba ugo bu lesson ga zu hali ro kepelle mi che ga zunu u zi ga za u nge ga za u chame zi ga za ke me ji ga za ze ke se pe to ya so sala no ai a kepelle mi che di ke me je ba de ma bo ke kra ba de me ida ro su si zo mo de kepelle mi che ga zunu Krista si ji che ga zunu ke me je ya zo musu po jo zo ji do prekelie mu mo ho de ga ba chili Kribudi KERÜSUO hitata ponunu hitata teta hauha moho kasunu a journey through distress ke me je ga za rve chao ke za jaya hauha sedi ke ze moho shana tha ke me je ga za chao nu kim hiashi ZHAPU li ro ke riu li ro ugo verse hitata ponunu hitata se ga zongu ke li comfort in affliction me hu me jegele tiunu unu chepe loshe agaja musuliro ke penya fobu po diowe u chepe loshe agaja so hangule nkino ke vor ke lakele mengodi arofe me hu me jede isi my soul faints for your salvation ndie ke vor mohodi amhi merite abusia no kichikipo anu chepe lyoda Asa mi kunu chze sipo yede siederi anoe chnu ga chgor kramoda mozo my eyes fail I am like a wineskin in the smoke ogo chiliu po conditionu po kim hi ga experience bo ze ke se ga ba shi ga su le ga shi ki ke me ji ga ba mi hu me ji ga ba po ji ga ba ker nyot thonu chu ga da hai ge bo ogo ngusha faint igeza ibrimi dienu kala igeza di hawa hase mo hawa haliro potella no vorgada so pubaje reaching the end coming to the end complete loss of strength uke ko basa mogata ke ba pette jigeda collapse kata so pubaje me hume jigeta Sala, Tim Yahweh, spiritual fatigue, desperation, Zeke Segada, how hunguli. So see a chili to go failure is Zeke Segada, so haripu. My eyes fail from searching your word. He rosali against there. Fabazori anguli amode, he gets a. My searching eyes have failed me. So boy. Me hu me je ga zu bi moderi fu ga ba ring muli mo ga la po mi zo shi po ngi ga da khawa ga da so haring muli so sie so ga da po ke lu ma bo so ti ga da si ga zuri po pu the psalmist also feels deep dryness mi kunu chezo sipo ga zu so ha pu po to po pu di ke zu tiu no ro chezo se di zu bu go chi ya Muzibu suko haliro wine skin sedi zibu chega habu chega haliro jesi ba mo ya je modaro soda di sidi zaga za tsada ya sesa legen zada ya zla pe jesi ba mo ya de po po pu ga za cheza sibo soga da wine skin po soga da mi kubunu pe soga wa sesa len zaga da mi ga za su hari pusha The psalmist feels wasted, dry, and ineffective. Mikubo, bu po hepe sogawa haigizripu. Sala, ugo chili hawa moga shiki. Fatigue, keme jegaza, tsikili mogata, mori desperation, haigizega segabasu hangusha. Temi donutie, kepele mezoshiri pelege mezoshiri fatigue, stress, how hakra thorde. Physical fatigue ikatri baya so mo si dim hatsu tor ka saginu physical fatigue zeke sigada sikatri baya so mo ungi gada mezi gada dairy spiritual fatigue sikatri bori baya ro fu nuri ungi gada mo kepele mi zo shiri spiritual fatigue zeke segazu suha pojozo akinuri pushwate
chili we pu ke aro fu isi po e po chomo pu ba bonde por fu pu ba de aro fu me yu me jede idi po e po thopu pu kim hidi ke pele mie rofunu me yu me jeda yaga how do Christians sometimes experience spiritual fatigue poli ro prolonged trials and overwhelming burdens ke pele mi ke krazo shiri le thoga chunu moja pu ke chunu zo shiri mori ke penyo fa siji chiga chunu ha thokrat ka thor ga ki zedi chika kalegan zaga ki zedi unge ga siga zeri zekeseya elijah kidigo ponu ke thefunu chapter ke thefunu po ponget thor ga ki zedi abu siada je idi ke penyo fa ki chaga zeri ugo siba bosa zo shiri nyolu zper ke ponu Israel mie tazedi ke penyo fa le thoche ba ti hono pe pola pomha tho pola mesi tho ga idi ke penyo fa ki panya para ga pongi ga ke penyo fa po le tho be po zge se sunri po pongi ga su hari pu sala ke pele mi zo shi ho ki bo le tho ke sunri ongi ga o burden ula mesi ga si ki ria mo le tho ke sunri si ke zya mo ho ki bo li ro spiritual dryness ro funu mi hu meje ga wa li ro ke phumala urofunu ke meje gada sikizari tsiya ke phumala livi moro hokibo unu khagada mi ke jova magadala nu mori mi ngu magadala nuri o kibo spiritual dryness re experience da ya david ke penyofa deze nu thalimoda pokel hunu ke krowa pia nu te tsukada tiunu poe pugaza chili seret kini no pugaza azidi jatte mehi mello gazunu amoe tachvode isi ti so ti ziri nzio agi messi gadala ke penyo fa zio poki messi gadala poki mala no poe ke me jeba gada david supu so sia ibrigo ker ke nie ker pengunu mie poribu ke penyo fungu ke me jio vajo wa molika tola menyoliche moliro hake fubutsu parnie ko speciality mi ke krabu hudari simomo idi ke penyofa dinu suhari pulasha unu bitera legivi fada legivi tiri nia megi mo haige zalanuri homie ke pelemi ke kari spiritual fatigue rafunu ngi gada sigizri zikase mikro boliro le thoge chono ministry nu krata mi livi otho pele bevi gazala moro ministry nu le thoge chono mori uma toma chono chike kalegan zri utho ma pette vri ungi gaza sigizri chadaya jetro jenu DIEKEPU ke the thanu mosa father in law mosa mohodi mosa e porbi ma pette chabada chike kalen jabada mo pongyeba gadala mosa gi puge jono ma thoke zaliji moronon ton rebi machri ngeba de lege jesu jetro mo chaki pusha ugo ma ke chogo surunu apostle go ugo thyo ma pette chike kalegan jagadala ma thoke zamo jogada sigeja suinguli hokibo utyo mapete le thofmu pidi chikar kalegan jabagadala ungi gaja sikitri zekesia sasie rofunu sogada spiritual dryness spiritual fatigue hawali hokiboliro because of neglect of spiritual disciplines kepenyo rofunu uto utekke morsogaja uto seminyo morsogaja sutsutsuli mogadala because we neglect our spiritual disciplines chili kuponu chili ponu pugaja ke penyo fa diugi thakelimie tejanguli do deri ke penyo fa diu no thalimo gata me ruitato gets suhapusha the person who does not delight in God's law day and night he shall wither ke penyo fa die pragazunu mori ke penyo fa fagazunu we o khasalimo gata tia honori we ruitaya sodaya mezidaya sasie hokibo ukelhunu themi niche gaza kapenya fan niche gaza giri themi niche na gaza hawa kradaro hawa nuri spiritual fatigue hawa je ke seraya
是些后几步给路努给这个做法给写个这给没写个哩还给这个这个写的给别人没哩我分没有没写个他是个这日子呀没接到 pro 个哩好喏起里头个是为不脱不接不个是啊你今个 work 个拉个里面我的而分没有没写的你这个 work 么好的啊阿米没的阿是米苦努其实是不没的也是不脱不个这说我哩不 answer 给的不个不会不说不说个单嘢不会给的不写的给的不查个如果我拉个哩你今个 work 个拉个哩没我呀嘞意思 I long for your salvation 这些不会不拉个是啊你给啊 camera 你丢个吧 I hope in your word 这些你这个 word 没好呀 I'm looking for your promise 这些不会不脱不拉个是写的里安诺吃那个这个格莫达么说 I do not forget your decrees 给朋友发给拉个哩没我个这给朋友发丢没那个这给朋友发丢个 word 个么好个这给朋友发吃那个这丢个格莫达个么不会好过哈西的不捏个里丢呢好过发个这么好过哈西的不 answer 这个这说我哩是啦 the answer to fatigue is also the answer to spiritual fatigue is also spiritual food and that is God's word 是啦记得给不个是这个有 comfort in affliction 没有没这个里丢呢unu chepe loga se suhali ro ke penya fa ke khrie mu po diuzo ha ha le se ke ugo donu homie mori ugo mi ke kari hai ge ti ze ke sebaro ke penya fa zie fele ke penya fa diu prele ke mu po die ginu ke penya fa uche pe koshi ke to su hapu cha ke niuli ro waiting despite persecution verse hit tha dinu nu hit tha theni ge cho ke pe che ge tiu nuri fe ge ba 不会不脱不个这，面不白吃个吧？还个这里不是太面好哈，而皮个这个噜噜吧么？太面好啊，给别人发白来吧，给别人发美儿吧，给别人发디제노不开始，第二步给没这个吧？不脱不个这，说我哩，咋个做？你给丢哎，给给谁巴里哒？喏，给这步啊，白吃白那个啥个，给他咋吃是第二个？给厉害个这个哎，阿拉太开。 天来的，我讲你就玩好呀。那点看个是个白得不多，不这个只能啊白吃我的。I am being persecuted without cause. When will you punish my persecutors? 一个字第三的不会给别人给不个真无理。如果给只能啊别白指望牛肉，这里按他的个考么 ？They almost wipe me from the face of the earth. 听明好哈。 给别吃rest这个字这个这个吧，好哈，无理。如果我不好说个 ，What is the nature of the psalmist's persecution here？ 不我们美国不我罗的，不被煮，不被吃，不被这个吧，好我说。Verse hidiet hiteta dino verse 84 no， 不特别delay这个吧，好我说。 Zakitu ingkitu ke gesebalida. How long will I wait? The psalmist feels imprisoned, causing intentional delay by his enemies in his suffering. Bobo ke meje chasan nagaza ke lesidi. Bobo ke meje ba kata hawanguli. Ke pelemi ke kra hai ke zri ze ke seya. Haki zozo we ugo Nagaland zozo we ugo physical persecution suha ke pelela suha bazomo. Deri Krista diese cha Krista CG civil location persecution buri krisa ke ko boise ke se dei chazu chiki North India no ikrimoi North India no pastor mi ko je pragaba common segaja ikrimoi North India no pastor chikaba mi u pejo ga common segaja boliro local themi ko vodi we ke hubo sebaro ke hubo petabaro court case segaba court case bot samhagawa upejodi court case samhagawa so achiaje uri ke simi krobo uzemi krobo sigaza zeke segaba tejesia sibadi
court case wada di ubunu kehu petali ganzada keselie ganzada uli thoi chile ganzada idi court case nu themi ko kejami ko je ke fesiwa di sidi pe pisige do verdict su ha poti so ha chepe chas segawa sidi ubu tekra ti che feba gada sigaza krapi ga su puba la india no persecution liro sigaza ke primori North India jate persecution sigaza krapi ga musu common segaza su puba ubu sidi pepi ge su fe di su do no ubu no ha puri chile gen jaga da musu do no pe joga jo pe chega ja je ke segaza sigaza krapi ga su puba captivity and delay potebie pokhabie ubu ke meje ga ba su ha poti so pe sepe chaga wa su hari nguli se micro bo to kel hege jo go e teke thielidi pommawan na ga ja kelesidi popechbagda hari nguli traps by the proud people kel hege jo go e ala teke thielede the arrogant dig pits to trap me thiezati no teke tegaza dig pits ko deep chega ja hawali ro themi la chamo kunyo la cha kunyo tege dola kunyo trap chega dola teke pits hawa theya deri chili to ga shu pu ga ja angum mi wa they are even treating po cha themi go po treat se bi kunyo mi ba da musa they are not even treating him like a human being teke thebie po teli na ga ja po mawan na ga ja ke lesidi po pechbagada hawari nguli so sie po chaka jununu a pechwate see false accusation po puga help me for I am being persecuted without cause po chaka jununu a pechbade cheli tukeshuwe po ke penyo fa dizenu phakhasu zo shiri micro po pongum mi ko po chaka jununu po pechbagada po pechbagada hawari nguli deri ugo KETHODIE nu mi thogasala de thogasala mi upechega do suha jisue puzo haji government officer po zekar chegba nu po haikeza pori pusha po thonu po kejami go po butsnu ga suha po tumo gadala de thomo gadala ke penyo fam hojunu ke kr gadala po chmada motha po transfer chegwa sigeza di bori agipu ugo haigeza situation ri ke seba sala ugo la persecution li ro ke krimi medi chazu mie uke pelela persecute sigaba su hakriza livi hakia uke pelela ke betche ke sega hai ke zgo bonu ke seba livi ni pu de zechdi u hechdi ma thonu ke bitho khaksa unu mi bunu ne ke tekata mi bu upe segata mi bu seo me do chagata sigachri zeke seda livi mo chili tu ke sowe sigachu pocha ka jununu ape chawade ape jobade ikeza so sie sizoga mo poe pothopo pugaja they are trying to even attack his life ugoe ki junu abipe jwanan nozo isi they almost wipe me from the face of the earth you see verse hete thatenino pope jogaju mo pope sugar gajo bizmo podu khriwan na gaja poke role wan na gaja kalesidi hathochba gada so hapu ndu persecution.com gaja website babaya ni go sunu vosrivi mu hawali ro kijunu kepelela kepetse ke segaba teje ke kangulia mu teje agwa pette teje ke tho ogo kibo THEJA go ki diwaya security reasons lano deri teje agwa pette teje ke tho kepelela no ke mije gaba mu June 24 ki voice of the martyrs gaja website haunu kepelemi persecution indiano persecution zega segaba mi bo jepusha pozali ro khande gaja mi bo Jharkhand state no Jharkhand liro ugo ki hu garisia gaja anil por na do poste do mo state sunu kande gaja mi bo poe city bonu kam sabadi poe delegate or nalidi Yhoshü Khriesali pipo vietsali idi poe pokepele no chse pada idi po pokimie unye keselie idi pokimie ve unye kezedi kepele mietsali idi unye kezerna bonu unye kitsale Hindu community bonu unye kitsale unye sunu lusi
poro po kepelenu punnu thorbar kadala kande ke themi hawali or jar khannu poe por nanu themi go bu jisu krista sili mor so kazala japuch ketchme go thekye maki vich ga su chmo themi ke kra nanu pungu ro pada sidi poke de pada babo po kem mechdi pobunu hindu puja bot samor so kaza puki puda mu posu chme ga danu themi go podu khriwa do di poke de dasi hautiu no bindi mu kande unyer nanu mathi pengu kerer ke penyo fedia ha preledi unye tho unye chikete fuli ke mi thola mi bu upesia ka ja ko theja ka tho ke krilamon tigi ke disu ko vieso ka chala isi blessed are those who are persecuted for righteousness sake for theirs is the kingdom of heaven ti jo vokata ki kande je pu ga ja po kamla nu chazu tyo ka ta tiu nu mikrobo vodi pokimie mu unye nyova teke ke ba moho ke ba pokimi nyojo telera idi potezivo hanunu pokima ke shotsawa temi su go ha boke dietsa ba ka just teje si ke jeri si teja ho wa teje ka thoga jala sidi po petsa ga ja po dukriwa do di po ki kru ri petsawa do ga ja hai ke ja puri ke kri ke junu poke de sivor de si zo shiri kande hawali rapor nanu japutse ga ja suha khawamo sibadi 2022 ki kunhebo microbo vor poteze panu voda idi se sinhe mo bindi vabuno ta potiopo ker kinu voda mo potzepu ga ja se sinhe kande hawali ro chakinu siebadi povozi wadi podukri yawa mo pomongu lege ja zhapu how tiu no zo shri pokimi va bindie pugaja I will live for Jesus or I will die for Jesus. I will never turn back from my faith. Get us who said poe japucha se get us who teja kwa teja ka tho nigo persecution.com get a website ponovoli ro India nori mu techeki kri get nori kepelemie kepelela kemeji ga ba je ke kranguli do kepelemi ke kra hai ge je ke seba verse hiteta pengunu ugon jovar hoya verse hiteta sorono no di khagasho ko pette potu verse hiteta tenino deri a antha di ko khawamo mi apechuba zo shiri mi to tejogo var hodi apechaba zo shiri azowe antha di ko khawamo getsu sapu waiting despite persecution kepechga tiu nuri temia hawe pokepele petewa modi kepenyo fegaba so hanguli mi ke kra kemeje ke leunu kepele petewa ya deri hawa hazo zowe pokel pele petewa modi febazo still waiting mowe kemeje ke le tiu nuri kepenyo fetiu feli mo shokaza reri kepenyo feli mo shokaza suhari rakra ka salaboy just se umu thelao verse hiteta nungule revived by God's love kepenyo fa ke khriubu ucheper hilagasha nke khengu ke mejenu acheper hisje site an tienu ajako medzilito in your unfailing love preserve my life that I may obey the statutes of your mouth acheper hisje gezo suhaliro revive me revival sevorse gezo supubare ibimie ugo Old Testament liro Hebrew nunu to bekras like original language mohosli ro kwemeni get the bose Hebrew me die simo deri commentary go nu ngugile kwemeni get the hai get bose mu suhali ro revive me atseper his je get supuba mo suhali ro abul hileche get supuba she atseper his je siege bagada ke simim higa bagada tiu no atseper his je get supuba she revive me make me live this ye cheset ke dia hali ro ke penyofa mu ke meje loving kindness steadfast love suhapuba mo themi ke khiro dearly daya de hanupu gaba ke penyofa ke khriawa hali ro covenantal deep loyal love
and mercy su puba dearly agamo ke Khriesua puba mo ke Khri hawe Israel mi ko Egypt nu rai hanu nu kananu choka jaka cho ke penya fa po ke Khri dearly da modi uko go ze vor choka sa su puba she deep covenantal love of God dearly gamo ke Khri su puba she se ugo verse heteta tetanu die bo ngula ke liro idut picha ge je die bo ibri me die bo ngulie testimony of your mouth ke penya fa po thopo tinunu pu ga sha pra ga sha die su ha pu ba she slasa ke pet che ze ke se ge le tiunu ro funu so ga da so ji ga da tiunu o cha me je ji ga da ke nyo tonu zo ga da tiunu zo shiri wem ha bo krasa mo sho ga za lesa mo sho ga za mu ma po se di u che ke te fuli mo sho ga za su ha lyo ke penya fa dearly agamo ke Khriesue uche per hisdo musununu we ke penyefen die hagoha sebalido ke su hanguli tekra se mefekininu Lamentations 3:22 nu pugaza because of God's great love we are not consumed for his compassions never fail and they are new every morning Jehovah ke Khrier dearly ke monum hakibori jatayamo po ungu ke meje po thelaja siko ti so do ke sasi baya nge de tho jaz zale isi sala je do prageli haunu chili kukri budi ker thafa verse hit tha ponunu hit tha tha mosde me hu me jegelie temi po ngusha popet chagaja temi po ngusha deri temi hawe suse sulanudi po ke pele pe jwamo sulanudi po ke penyo fiki jadamo deri po ke penyo fiki clear kali mo ke penyo fa prakasha diego gi thalidi po er lingulie mo ko ke le ke lusu hangula liwe a journey through distress ke meje kata rve chau kimhega we have comfort in affliction ke meje ke litiunuri ke penyo fa utu pe lyosya waiting despite persecution upet siga jati unre we ke penya felevi mu we are revived by God's love ke penya fungu ke meje utse per Khriesio dio mo chi do no hai ke cha thabonu ugo mi ke huburi hai ke cha thab bonu mo hai ke cha je ke sebaro ke penya fa ke khringu ke meje bu nse pe kosa mo nse ke salasa thina mu ke penya fa dioginu no nke ko ke sa mu le thina ke penye fu bujap ye po die ka za ka sha petem ho khaslie thena ugo va po ke ze si zi zo di u ke chatsale u tho fasha ke penye fu diar na ke le ha ko ha u tho response su di se siu no ugo ni pu ke ka cha si se ke le so chu do va po ugo peteri si zi zo di ke penye fu diar na ke le ha ko ha ka se ke ni pu ke mi di che do nr chsaga no su me zi di por chala se che ke Khrienipu yego che do ndie erna ke लिए mu ke pu ke la THEJA we chithie hego se hego de bot che bam hi di hego haw har ka salaya ndiu sel hugasha temye chna we no sala hi bunu kerna ha ko se pothala chawa he deri indie erna ke लिए ha ko bu tekel hunu posiva ke लिए che mu he buri erna ke ha ko dia zenu luchli ki vino he ko mi ko cha cross che ni pu he ko ke zedi che no he la ke me ji ga sa kha ka sa ka di ni pu he nu ke ko thoga zunu no ngo me ji di he ko mi po ga zbu he kha ke sabien chli mu he bu nr chuzo di he chakar nyo bien chuzo di phato ke me sa honu ke pe ko ke le so che
ke thezi sense di jisu zanu chaya we amen je do ugo nyonyo go zulu fekle go ula keri thochdi nipu ke ka chawa ha ke se setyo mo ala ke penyo fe thezi ba we mo ha me jidi cha pokini se ka zali di ugo nipu ke ka cha segile so achudo what is the communion nipu ke ka chai kidi buga ke cha ha ugo kurinti mi ko keriu kerpo me fe se me fe die me fe pengu me fe su ha ki ha persiliro nguli do apeteu persol hode deri ugo ngugelie jisue nikradau pilie isi Jesus took bread. Communion is a simple act. Jesus took bread nikradau pilie. So see, the communion is a reminder. Nyepu he ubunur krakasha mur krasa morsha kazam hatopowe. This is my body which is for you. Eat in remembrance of me. Ar kratulike tula how tsuchi isi. Nyepu he krakasha hatopowe. Ugo peteri salano communion segaziki memory exercise sa morsha kaza sikatsa boriba. Nyepu ki debo Khriesasi ungume Jesus hako har krakasala kasha. It is a reminder. It is also a symbol. Zasi bogaza swaringulalie verse mefe penguno. Te hiu chipili disie te he hawari aziunu bietsi di kokele ka sauzo isi. Te hiu we poziu zo ka tsu hapusha zasi bo peke ka swangulie. So sie nipu he ukepeleu prakasha. It is a statement of faith hawa unise. Verse mefeso nikada hao ke chmetsi mute he hao ke kremetsi niepu lavor ke moche poseu ZHAPU me kevazo. You proclaim the Lord's death until he comes when you drink the cup and eat the bread. Ukepele pragasha hatobogaze soanguliwe. Hagohar kadi ugo kezedi kepinyafa henu kepekroke. Lie togo nigo peziri haki koledomo. Nigo petokesho nigo peziri haki koledomo. Volici nipu henu morsho bigezala mo deri voli bigetala no kokevala mo deri no touchegezala volici. Come to this table not because you must but because you may, not because you are strong but because you are weak. Volici nton kevi ke kolamo deri no nguke meje muke Khrieseno Zao. Come not because of any goodness of your own, but because you and I need mercy and help. Volice no nipu kriye gabala mu pokriye salin gabala. Come because you love the Lord a little and you want to love Him more. Volice nipu nkriya mu putyopo kapie no mu atsagasla. Come because Jesus loves you and we are His body. Volice di rilasigata Christa zeke seje kikilamna we po mozo kesla. Come and meet the risen Christ, for we are His body. Korimiko keriu mefe tenye no pugaza solake hupuri po tutsu modi nyepu nikadauch mori po hiu kriro po nyepu mo mo pozio kitsatie jotatio sola ke hupuri po thopori le menyodi Nikrada such mute Yesu Khrieseno Get so hapusha. KETHODIE numula ke liye. So sie poti zovole ze poe petakeli gozem hachu tiodi kebali. Sidi po sie goki. A ke meje ka dam hoze ni goze chigam wangi hau ni no torvorzo. Ke krilamon ani go kiput tushudio. U ke penyofa ke dinu su ch zivole ke moche am ha kipuri ni goze hau chalale lokatala isi.
po ni kredao chipili di ke penyo fat chese di bit chibi u ko chsha a ka chabo chsu do ke khini bu he go chi do no hela ke meji ke sa rkradi ni kredao ha chi ko dia honu no e ni ke ri ni kredao zo ga cha phrayawe no e hero fa va chse di bu nginu metilia ni kredao ha bit chi ga shje di ke khengu ke meji ki deri sushi here kra ka sala yawe no hi ko la ke meji chi ga sala pe ziwe ni pu nche sunu ni kredao chi ga sunu he go bu che pu nu zori mu rop funuri he che pe hisa ke le chi Jesus on chayawe amen so sie po te hiu reachability just di khapie u ko tshe isi ke chawo chala le do ke masani pu he go nje sunu te hi ha kre ge junu nrbi ke ri khasiya ga char krayawe noi he ke jo vasia no ke li ke thokasiya nginu ke kri ke thosilia he go te hi ha kre do di do jisigle ti honu no hela cruz ginu nje pe cruz di ke meje chiga se hebu si mole ka salaje no te ha ha mo just di he ka sasaje le thoche se ka do pe teburi ji do te janguli je Jesus on chayawe amen Hazari ke pesi se aga jam hedi po khinu ke ba go corner nu ke ba go po khinu ke ba go ni ko peziri po hecha pheli ro zaga ju go rzali to sala su ni go ki chasia ke hu buri te hiu mun ye khadao nguli li ro uchu banu nu u ke cha chbali che u do ju chdi ke penya first chdi how ZEKELIE me yesse sala ki huburi ni chani bananu ke cha chbaliche as you receive the cup and the bread please spend time in prayer talking to God asking for forgiveness recommitting your life to him afresh and wait for everyone to partake of the elements together. Please be in prayer and wait for each other. Chido themi kraza ka bala ki huburi sige si hezadi ke feza sunu ka se petigi chasia chazuri te bagro basla ke feza mo shame chidemo ke huburi te hemo ni kata bilidi ni banunu utolari chalie ki kulari chalie ka ke chati selije
besonu ti hengu li mo ko ba me okay micro ba besonu ti he zaga ba ko ni ko beziri besonu pali review ler be khonu ti hengu li mo ko ni ko je hya so do mo ki ha ba da ba kerje be khonu ni khradang li mo ko besonu te hengu li mo ba lo mai besonu ni khata nguli ke mo mi ba lo mai ji hya sri vi keze kenur hedi dia go halesdi yepur krasike hawa tiginu keker nikradauzo lepie zche hawa amozo isi
take a method in Nikada Chili the Moy. This way, Pulagaja, they hear how Hari Nicolano Krukabar, as Zula did see the Cogilia. THEJA house away. Nico how grip preacher is he, but take a method to hear reclaim them. Ununu, Japanyofa, TSALI, Idi, Ugo Keze, Sali, THELAUCHLE, Idi, Sasino Cacolito. KETHODIE Pugaja, Sasie, Ugo Sali, Porchesdi, Kota isi, Sali Kratagobu, Ugo Tasidi, THELAUCHLE. Ngo pete keze setalalia di DZÜLUKEPFÜ krewodi hetatas se nori inkitza zikrole tsali ho keze Jehovah bu japie Tseilievinuo mu nyeze baliche Jehovah bu poziepie nyeva pezilie mu nyekrie ningume jekeli utsuche Jehovah bu poziepie nyemoholie mu nunepie nyetsikeli utsuche Jesus anu chayawe amen tepezie balidi ke pesige zatibo seledo uke hunu utsupremibo ukia seketo tibo vorje mu hala uniba mu suseke pesishido TSÜPHRÜ tsegaba avibu ZHAPU Poliro son of Mrs. Kevizakieü ZHAPU and late Zelioto ZHAPU unyode poseveliro vesenola yoho Asano isia Poliro daughter of late Erche Tola Yoho and late
的这一有好，有年玩个是 Friday， 个是特谈年，给把给把不地不地个，哈个哈 UBC 呢有年给呀这个把掉，我是修把地给乎 annex hall 给呢 reception 把掉，好哈啦给 cookie 在呢。uki hubu avibu mu pukia la chaba mu chile ki vimi go kia tiu no vodi kepe krodi jabie ya sanyeri tsije ke tse uki huki chasia mu se kepe sisia kin niuli ro ugo mi ke kari siba de hazuki whatsapp group kunuri petas de century choir and friends concert po vorje hauli ro august 23 mu 24 khodi capital cultural hall Kohima, nu bapengu ki concert pobadio, mu hawhala dotzuko sebade hazari, ugo Golden Jubilee tichium hodza 2022 kiri khodit nu concert se pevis segele ni kor kaba meche chmhedi chivari ugo mevis sedi kepekorlaba mu century kor go practice chas sevode choir members ko musicians ko kasadi mi he tefa mesegi baho lami ke pekro pevis sedi concert hawa khasdo bamu che do ni ko pakesi ticket ring levi ticket poliro Khrieseno hawa ke khok ke bamo pette kim hezo musala ke hupuri century core ministry concert hawa la chaba mo ni ko pakesi ticket ri pese je ke se kaza se ya ke pesi gaza ji ge zo mo pette ko pesi mo ni pu ja be pette se ke le so atsu tena